Hello friends, this is Bahai lamsuko norno tine video kotal norong nai tongo energetic tiprasa YouTube channel and ang norni doctor energetic. Hingga friends jeng tini kok salai nai tekisa medical topic aman bumangka piles. Hingga friends piles tamo hingga piles hingga chine je rectum tong mani অথবা যে anal canal tong mani rectum অথবা anal canal je for veins fully thango swelling thango তারপরে bin around tissue grow thango amna jeng hono piles hingga tabuk piles tamo hingga chine je rectum অথবা anal canal chine je khimani lama tongmani jeta tongmani anus anal canal অথবা rectum je khikrokni je khiman lama ta je sakani jaga hamna sing hono rectum hingkai anus অথবা rectum jodi kono veins dilated ka veins fully ka veins swelling ka তারপরে বিনি সাকাও টিস্যু overgrowth ka जों বল hono piles tabuk piles tamong piles মানে যেহেতু বেন ডাইলেটেড খা তারপরে বিন সাকা টিস্যু গ্রোথ খা আবো বিন ইয়াংতে সামটাইমস ব্লিডিং হতা আবো যে ব্লিডিং আবো ম্যাক্সিমাম টাইম না পেনলেস ব্লিডিং মিন্স নরনি যদি সায়াকারে খিফর থৈ গোবাং মা থাঙ্গা হंगाय আমো কাইসা piles ni লক্ষণ মানো piles na tam hon hindi bai hंगाय बेलखान इंटरेस्टिंग हमने बुमंकै बावासिर हनो piles ni ताकिस मेडिकल टर्म्स hंगाय हेमोरॉइड्स जों बन सामटाइमस हेमोरॉइड्स बो हनो गाबो पेनलेस ब्लिडिं होता ताबो piles no जों मेडिकली चारटा कैटेगरी बाग खाकिया बेलेखन इजी कैटेगरी 1 যদি গ্রেড 1 के तामने ग्रेड 1 हंगाय जस्ट एनास बिसिंगो आबो माने बेन डाइलेटेड खा एंड टिश्यू ओवरग्रोथ खा बाट आमा फाताटे कोनो नुगिया बा तांगि माया आमदि हाइता हंगा आबो जस्ट खिप्रसिमिन ब्लिडिंग नाइबिनी बाट कोनो फातर प्रोट्रुडिंग एता माने फातर अंखारि तंगिया आमाके पाइल्स नि ग्रेड 1 piles grade 2 ko friends grade 2 ko tam kha je veins je dilated kha ba je tissue overgrowth kha abo nini anus ni father kisa onkari phaikia but tam nga bo automatically ni ba tam khifra onkari phayo taise khibai kangai automatically abo te saka kai thang te nu gyang thang ta mane bini chara ba tola phayo khifro te saka ba kai thang nga amna kai sing hono grade 2 piles tabo saleno grade 3 piles nge tamo abo khai automatically ninje dilated vein plus tissue overgrowth abo automatically mane anus ni phatara onkari phakia hanga amna sing jodi abo mane khibamen pore bo abo onkari tongo amdi haita nge sometimes sing bon jodi niji yak ba takari rok hanga abo taise anus bising haboi thango amo hanga khai grade 3 ngete kese tamo last but not the least amo hangkai nini grade 4 piles nge tamo grade 4 hangkai abo asake torkha je dilated vein plus tissue overgrowth abo automatically anus ni onkari phaikia ngam nang muchung phanotai manually jingamno sakadai rohemalia abo automatically mane anus ni phatrono onkari tongchinaita amwe sing hono grade 4 piles friends nok sema gana piles tamo bin tam grade tong nge taw piles ni treatment hangkai belekhan easy norok home treatment khaimano nor ni tam piles tangeng ba because jodi kebo ni khi krak hangkai basically constipation ang already constipation ni video an channel lo khaijak omni sakang video nok thang nai di constipation na hamra hangkai no piles moda modi relief ngi thango jodi grade 1 2 rok hangkai gaban bagina norok tei kwang khama nangnai tabar nong ni diet mane kaisa fiber diet norok high fiber diet consume khainai tabar norok less junk food fried food chadi ngatinge bo noni piles kom nai tabar khipro asuk phantar di bisi phanda khangke bataisa mane piles na chance bisingi thangota hangke je borok gym khayo borok basuk heavy weight lift ta khaidi because heavy weight lift khaike hangke bo piles na chance bisingi thango hangke je borok ni overweight borok over mane noni weight no reduce khaidi because overweight hangke bo noni piles na chance bari thang omde haita hangke life of daily physical activity khaidi high fiber diet na di nuts chadi seeds chadi noni je তারপর তৈ কমাখে নংদি শালো কমসে কম 3 থেকে 3.5 লিটার তৈ নর কনজিউম খাইদি নন স্টোল না সব তন্দি গাঙ্গাই নন পাইলস মোটামুটি গ্রেড 1 গ্রেড 2 গাঙ্গাই আবো কিউ রংনাইতা গাঙ্গাই তা কিসে কক পাইলস যদি সিরিয়াস নgi থাং গাঙ্গাই গ্রেড 4 খা বা গ্রেড 3 খা মার্কিন দিল ব্লাড লস নgi দঙ্গো গাঙ্গাই নরনি সামটাইম এনিমিয়া ফানাং মানো ব্লাড ফান গ্রিং থাং মান সরিও গাঙ্গা ফ্রংগে जों ব্লাড দং নানা নাংনাম দি হাইতা তাপ যদি পাইলস মানে কিউ রং সুগলিয়া গাঙ্গাই বিন বাকি ডিফারেন্ট সার্জিক্যাল অপশন দঙ্গো ট্রিট খাইনা বাকি সামটাইম বনো খাইমান স্ক্লেরোথেরাপি মানে বেন্স দমন डाइलेटेड बनो लेजार बाय बरक तामसाने कटरी खाई बनो माने राननि रुता माने चिकन खाइसिबो तारपरे अनेक समय सार्जिकल प्रसिडिउर फनो अजे पाइल्स न क्यूर खाइमानो गाबनो पाइल्स जेतु काइसा नरकनि माने हेबिट नि रोग जों जदि अनहेल्दी फुड चाखा हंगांगाय तारपरे जंक फुड भी चाखा हंगांगाय तारपरे दै कम नं खांगाय चिन डिहाइड्रेशन खांगाय तारपरे जों बेसिन स्ट्रेनस एक्सरसाइज खाइगा हंगांगाय ओवरवेट नं खांगाय चिन पाइल्स ते बार बार नंनाय आमदि हाइदा आंगे जों बेसिकली प्रिवेंट मा खाइनाय नरक हेल्दी डाइट चादि तारपरे
ang just samani constipation prevent khaina bagai am the step no follow khaiti hingga norni piles motamoti controlling tongnaita painless bleeding go piles so I hope norok sama kana in short video je piles tamo bin tam great tong hingga bahai bon treat khaina nang nang ya hingga norate hente mo interesting medical topic video naina hingga tam leri tong ba channel subscribe khlai di free se rang bonang ya hingga ang bai nor gadalai tong di ang nor ni doctor energetic hingga tai hai no hai jeng malai fine ketal video kaisa ketal interesting topic ti hingga ate interesting video nai tong lang hingga channel subscribe khlai di tai se malai fine ketal video till then stay fit stay healthy and subscribe to energetic tiprasa YouTube channel. Bye bye.